Dobar dan, Maju Horvat bi trebala. Ja sam. Kate Marinković, došla sam u vezi osiguranja apartmana. Dobrodošli, izvolite. Hvala. Završila sam svoj životni projekt. 6 apartmana s prekrasnim pogledom. Bazen u vrtu, dizajnerska kuhinja, nove instalacije. Našu staru kuću ne biste više prepoznali. A tek novi krov, suhim sam ga zlatom platila, ali isplatilo se. Izgleda kao originalan. Zvuči prekrasno. Da, ali sad me strah što će turisti učiniti od mojih apartmana. Znate kakvih sve ljudi ima. Znamo i zato nudimo osiguranje apartmana. Pokriva sve što je klasično osiguranje nekretnina plus podovi, stakla, bojana stolari, zidne obloge i odgovornost iznajmljivača prema gostima. To se traži. Evo i vama jedan prospekt ako još niste odlučili gdje ćete ljetovati. Hvala.